Zdravo, danas sam vama Roller HD. Danas ću vam pokazati kako napraviti automatski TNT kanon u Minecraftu. Prvo ćete trebati napraviti ovakvu rupu i popuniti je sa obsidijanom. Poslije ćete staviti dispensere ovako okolo ovog što smo napravili. U sredini stavite glowstone da se ne spawniraju mobovi mnogo blizu i vodu na taj glowstone. Poslije ćete popuniti dispensere sa TNT-om. Koliko imate TNT-a stavite u sve dispensere. Neka sve budu popuniti da imamo veliki skok. Dobre, mi smo sad sve popunili. Sad ove strane što nismo popunili sa dispenserima ćemo ih napuniti sa obsidijanom. Držite shift i popunite ceo ovaj kvadrat. Povezat ćete ovaj redstone sa buttonom ili sa leverom po vašem izboru. Poslije ćete skočiti na glowstone i stisnut ćete na button ili na vaš lever. Gledate da već mašina radi i TNT je izašao. Eto, veliki skok imate. To je za ovaj tutorial, ljudi. Vidimo se u sljedeći video, čao.